Mangabe ke namhlanje usuku lakho lokuqala lokuthi ke usijoine, cindezela ke ibutton ke usubscribe kanye ke ne-notification bell. U-Ernest Middendorp ongumqeqeshi we-Kaizer Chiefs siye sathola ke imbiko yokuthi beka interested kumdlali wasemuva odlalela lona ke iqembu le-Bloemfontein Celtics uJustice Chabalala. Lo mdlali ke usuka kuyona ke i-Orlando Pirates nge-loan wajoina i-Bloemfontein Celtics kuyona ke season lena ke ka-2019 no-2020. Kanti ke lona oyi-agent yalo mdlali uRatsi Vumo Mulovetsi ophethe yona ke inkampani i-Rush Hour Sports uthi akusiyena kuphela nje u-Ernest Middendorp beka interested kuyena, kodwa ke kunamanye amaqembu adlala kuyona ke i-Absa premiership nawo ke futhi bewamdinga lo mdlali. Ubala amaqembu njenge Black Leopard, i-Cape Town City, i-Baroka, i-Highlands Park.